My name's Maria McLean and I'm Business Development Manager for Cynllun's Restaurants. We've been very busy. We've been feeding our frontline staff at Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Glan Clwyd, so our NHS teams, and then we've been working with the community, with Neges, to put together some food boxes for our most vulnerable out in the communities. Felly mae Cynllun Neges wedi deillio o gynllun Môn Ladr, a bwriad Môn Ladr cyn i hyn ddigwydd i gyd oedd datblygu cadwyn cyflenwi bwyd ar draws Gogledd Cymru. A wedyn mi na Llywodraeth Cymru ganiatáu ni ddefnyddio chydig adnoddau o dy bres Môn Ladr mwyn ariannu Neges. A hefo yr arian yna, da ni'n prynu cynhwysion i roi mewn pecynnau bwyd sy'n mynd allan i bobl bregus yn Môn a Gwynedd. Ac mae Cynllun yn rhoi amser a'i adnoddau nhw i fewn am ddim. Yn ogystal â bwydo pobl bregus, da ni hefyd yn cefnogi cynnyrchwyr lleol, a mae rhywfaint o'i cynnyrch nhw ymlaen i fan hyn. Mae hefyd werth nodi bod hwn yn bartneriaeth eang ar draws yr ardal, felly yn ogystal â Cynllun a'r cynnyrchwyr, y cynghora sir sydd yn dosbarthu'r bwyd ar hyn o bryd ar draws yr ardal, a mae Llywodraeth Cymru hefyd yn gefnogol iawn i'r gwaith sy'n mynd ymlaen. We've worked a lot with Food Tech Centre in terms of shelf life testing, in terms of ready meals, because we're more used to serving meals in a restaurant than we are putting them in a box. So our biggest challenges have been supply chain. We're using lots of local producers, as we always do with Cynllun's, so encouraging use of our local ingredients. Distribution, it's not what we do. We run restaurants, we don't pack boxes and send them out. But it's going really well, from our point of view, it's going really well. Dyna'n fras ydy Cynllun Neges ac fyddwn ni'n edrych i esblygu'r model gobeithio a sefydlu'r rhwydwaith yma bydd busnesau pobl, busnesau bwyd ar draws y gogledd dros y misoedd ac o bosib blynyddoedd i ddod.